Wazalendo watukufu wa Komoro, Maislamu tusana salamu hoju hanyu. Duhamba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tasijema la khair nasi heme silamu yonsi pia. Ima hunga mjou kana si maranya wa Komoro, si wana wa Komori kao ngartambi hao ne maisha mshinzi kaundo yare mawe mwana Komori. Sha waja uba tuyo ahaku ya hujari shemeze mbana nziro ikao gari aningayere tabishao sisi maranya wa Komori. Sha sikahanza ni uzisembavi wananyasi wa he opposition. Wananyasi wa opposition ngasina muda mwinji banu ya uone saukana mtsanganyiha nganyi badzima. Sha wajau letwa rwamongilo banu ebanu wa mtsanganyiho matsanganyiha nyima opposition. Ngaranzori benuliwa wa mtsanganyiho matsanganyiha ebanu numtsanganyiho ya ukananga mlindao 2029 mje mwende haruma eleksio haunu mtsanganyiho mwatsanganyiha mje mwende haruma emajeleo haukaya karendo anzarangalie emaskitifu madziro ndabo balo wanazijana mashababi walo opposition haukabanu lelo emaskitifu madziro ngarjosu butirambe ukananga riskiti hao lelo inuri titsokansi ritodole wa Yusufu Muhammadi bwana baruani haukawa udo waze shanda la mashababi kawamba wasomo walona ankli owanru wao wadaza mrukatsu waishia shawa beu hayensi hao irengwa ni mashababi mabani hao ngwendao garidhulumishi hao mashababi wao bahi wadaza wangenga riskiti hao hukalelo mwambenga mwanao na sistemumbi mwambenga mwanao na ezikawo irenge nti ngarirumao hana mnanyindwa jine county de maran ya walazimu wa yeshi wanulelo inu ngabo kambili ya bidike wanruwa juzisa ukayaba wakatisi juzisa ukaya wananyasi wala manga waja wananyasi wa wadaza kwa tina ndongo kaundo wafanyao. Mimi ngamwelewa kana wananyasi walabo nze wahaja iwe lazimu bo mashababi mwambanga mwanao na ezi wazimana nyima opposition do ushinda mwapare do ushinda mwambia ukanenga rifanyao je haukaba numjeni weho neswaze nzia ne mwinyi umbabanu yaliyo ebanu lelo inunga rjoka ujuwarambe ukano wananyasi wala manga waja warudiwa pashi ya wendezao wanru wa wadaza no yawe ikobidi kenyi wanru mwa mlo haruma ensi nyido wanru mwa bidi mshinde mramene wananyasi walobonze sikebanu mimi mro hajwelewa yauka wananyasi walobonze ijo kirile lo waje wambe ukana sitido wanru rijoka utende hauka zemali ritanga ribesha wanru wambangu wajoshinda wa wanemba na zemali ziliwa yabonga muaminu kanara ngo wakati kaundo wa haja yabonsu aminu kawodu wanru wakabidike omwe riwatendeze ikabidike sindo ritende yambesendo waridunge bongenga risikiti hao nyima opposition rangunda vala hata habasa hakika ya Mwenyezi Mungu yeriba kishe hali inu hata ndi kamtsina mbanrongo ikaonga mrambi yao ya ushinda rihunue yezimbi inu maane mwana Mkomori ngukozo mwana Mkomori ngukozo holiho karitsina zila sendika za kodoka ya radwamba societe civile kati ya bonga aminio ya ukana lelo inu ikobidi ka opposition do lazima washinde wazo aminishiwa nema esha mshinzi ya remawe mwana Mkomori lelo inu nyima opposition nganyivana wanawenji watolo hazini
wawe lazimu ike mwashinde mwaramene. Lelo ino wananyasi wala bonze waja wao haruma tabu owandu wao kamtushindo waramene. Shamo nsimbi ilinga sivanu uramba ngaranzori wanena mbaezi ya peu hamanda inu share ndo anzara angalie zinundra abonjeu dezilu haruma ensi hatu ngekwezi yowajibu holi homi ranya mkomori rionao maondo risikiti hao ritambi hao neze tabu zile mawe mwana mkomori wongeri jabanu rimoshelezi zenu kana maskiti fumadziro opposition madama wamba watsanganyiha kartujua eunu mtsanganyiho wahenda ndahu honge rijari mrongozeni hanyo nsipia bo mashababi ranyi mlo ulaya mwamba msomo nzia za kistaarabu mwamba msomo sharia ike hata hava hando kariba kishebanuru sodoamba ngasibo mgujuu ala kulli hali si haki thumma si haki narunda shawiri be mwana mkomori ngukozo na munde shawiri auri juwe ukana bantu kabatsi wandu wa wanao nemba ezini kwezi ntsanza nikemle ngambe horisa laba harumwe miji hatu yonsi pia ya ukaya sijuanzeri sala inu ntsiwone ukeya rongo wandami shamone ukana zinuzila wana harumwele jafuamo lahangu harumwe miji hatu haina mru hajaya lole haina mru halamanga ya jaya loze eba tikairi eka haina mnji eka lelobo mwana mkomori waro haulaya uje ulole hauje uloze eka hubali ya 20 million uje ulole hauje uloze eba tikaire ka urenge 15 million eba tikaire ka urenge 15 million hurumia harumwe shughuli yao hurenge 5 million babulwa kiesi la mnji zemalizo zibakisha paske banu emana na mwambianizo ngamonao kana ngamlao manga mja mlekeza ze nyumba zahanyu shanga monao hena nswamaha ema menya nyumba ngwa sawa yabo amenyeza nyumba eba tikaire kambu wa konti harumaza mashughuli zanyu zinu haina mru ya jaya fanyo turula nyumba harenge 5 milio ye hansi wa haruma kiesi ya mji haukanga mwanao za nyumba za hanyu hena nswamaha ngazanga zimenye wao na wala wandu ikaondo rabidi kengwa zihifadhiyo eba tikairenge varengwa 5 milio vabulwa kiesi la mjile hansiwa ridojo kana enyumba inweka nyumba inuje tabasewa ambese yer joshinda omweru diri hulemba mlango rirudiri hulemba dirisha rirudiri tiaru mwe nyumba ititoka mrungu jo yafanye turula nyumba ya loze vahema menya nyumba waseyabo wamenye nyumba yabo mpaka mwahanetse na mrajo koshinda rudi ya unre tumo lama hamitsanu nge mraja shinde ya tiye mlango haumru ya shinde ya himise biro cha eba tikairi kakweli mwono kanasha vanu hena nswamaha ze nyumba za hatu nga zitsingo uje zimenyewa na wala wandu wabidike ndo warihifadhi eba tikairi karibu wa konti haruma hena mnji rehansi mahali pumbala mahali akote ekaza nyumba zinu zimenyewa rarudira jore ngambe somba vanu vala hena mru rajojara rafanya devira wanokana ike mroi nge lazimu ya rumilwa zuma jana mane harumwe nyumba babo ambesendo vahanu mwajovuka minga mono hamailo de suale kao na jomtahani ni wandu wa hemiji hususwa ndanyi mjo mfanyeze mashughuli mbuwe mbabi za konti wa mijini ya uhifadhi hena mru yake na mtango haukanga mmonao irende hama uwade udingosi haina nswama hama uwade udingosi swani mnyezi Mungu haina nswama shaka ina ujokiri haina nswama mrato roha ulaya ya jelekeze nyumba hae hotoka yabo babuhe wandu wenza mvu waje wasakaje nyumba waimenye yabo
abo bahika kabasi paka mrende afanye tumo lama ye mru arudia jafanye mba nyumba. Ebo nge kwezi watukufu indensi ya hatu yo wajibu rijeba nuriwone sembabi zetabu ikaundo ziriremao hasonsi pia akaya mwengo ni moziro ikao rwensi ya hatu rihondra nao na tabu mwishi ya juzi bafanyi habunjili yo la hema komersa ikao hata kwa mrujuo switi ya hema komersa upande wahe ze biashara ne maraiya ikawe maraiya ngaritabi hao beshe makomersa ba uongo aridhulumuo si maraiya sha kena usababisha rikeka rikabazi masine makomersa ukabanu ye uo mru wode ukoho bavuni mwa mru yawangika wajibu hokami miraiya mkomori rikozao emeshalo madziro rijaba nujeri mwambie nukana na mkera dhibo ma opozisyo mwamba ukana nyima opozisyo mwamba nga mwanao na mbaye zimbi mkera dhidingo siba mwana mkomori halembelea raiya mkomori halembelea ngi asiharuma tabu wanadamu wanutsido wanadamu wajoka urisahilisha maisha ya usiku ya mwanadamu yawange wajibu rireki danzi rishemeze arambe Allah na mjuhe dingohi ba mwana mkomori nge tayari ya hufa henda fidia akaya kazi jeza namna yinu karna ujua wandu warendwa zinyama wandu wakebanu wakeharuma mesha madziro yawange Allah na utsunga rititoka banu rusodombo ka ngari lindao Mwenyezi Mungu na mkeradhi ba maishanga wa madziro mwana mkomori halembelea yawange kika wajibu otso jabanu rujerusubushiane riwonese ukama sikitifu madziro nando opozisyo wa hatu oko opozisyo wa tsorende ha wanrumende mahenda arumajeleo bahi izodo mbaba hanu mbwana hao ya remea yabondo mbaba hanu washindiha do ukaya haina usiku tsawanu kwatsina barnamaji ya ufikirili ya ukana mbwana inungari wanaona mnaje sha mbwana ikaundo waloni wabaha mbwana henda arumajeleo bahi yabonge womsiba mziro bwa komori yabonge wajibu holiosi maranya wa komori rikozao ritabi hao yo wajibu hojabanu rujeri wanesembabi ze fikire kao zilono wananya sima opposition kao ndo ritsoyelewa yabonge ngafikiria ukanata sijema la heri na nyi la heri na si hasonti pia sheka wajibu holiho miranya mkomori rikozao so jabanu rujeri shemeze mbabi ze tabu ikaundo zi riremao hatanda yabo ngambosho maraba menji tasijema la huwa nama wa Chaîne Libre de Comores habari za Komori asemsambeni Komor Dunanuz nane ze siti mbali na mbali zikurenga za live za hatu zitambaza ukaya yo wajibu ukasi wana wa Komori ngarjo jabanuri shemeze izo Mwenyezi Mungu ajo urikusudia hato wakati rijo ulemewa batu rambe ukana bahari lemewa ba kabana ndongo zitso ulemeza hauka haina ndongo kaongo ziono kana sidema raiya hotso shinda wajuhe washemeze ukabanu inumwengo ni mwema sikitifu madziro mimi wakateze njini kwa wambie marai ya ukana bomarai vanwe akhlabwe inji vanunga bweza opposition ngabweza hobo raiya lelo inuba wadzima la hohwa lifaura mengo mfukare nge abo rai yangu joka ushinda hule bawa hata kadunga yabo wewe boraiya lelo inubo wajuha utsohunda maji warumia izoti za opposition izo za hobo raiya shabano raiya batu ndizo rizamba ukana maskitifu madziro bo batso societe civile hauka societe civile waide ujuswera nya waide usiswera nya nziani sha maskitifu madziro wanru wao kwa wati hebonge hatanda yabo ngarimboshelaoni marahaba menji natasijema inshallah.